Mislim da znaš zbog čega sam te zvao. Radnički savjet je doneo odluku o sistematizaciji radnih mjesta po kojoj svaki radnik mora da ima kvalifikacije za radno mjesto koje obavlja, tako. Ti si... Jarić Živadin. Ne, mislim na posao, šta si ti? Pomoćni vozač. Pomoćni vozač, on BG 432. Dobro, nije važan broj kola, reč je o tvojoj stručnoj spremi. Koliko imaš od škole? Pa imao bi i više, ali baba potegne pa se udavi, a ona me vodila u školu. Poslije više nije imao ko da me vodi, a škola nam bila čak u drugom selu. Dokle si stigao? Pa baba potegne pa se udavi. Mislim do kog razreda? Do 3. Ovdje piše školska sprema 2 razreda osnovne. Pa to sa babom se desilo u 3. Fale mi 20 dana života i imam 3, samo okrnjen. Takva je odluka. Ili ćeš se povinovati ili ćemo ti naći drugo radno mjesto. I tebi i svima koji imaju nedovoljne kvalifikacije. Kaži, s kim se graniči Albanija? Sa zelenim vencem i sa Terazijom. Slušaj, nemoj da se izmotavaš, molim te, budi ozbiljan. Pa sigurno znam čime se... Aj, kaži kad znaš, ajde. Sa Jugoslavijom. Dobro. Grčkom. Dobro. More. Dobro. I... I niko više. Mora da ima još neko s ove strane. Nema niko s te strane, ajde pi. Da nisu Bugari. Odakle tu Bugari, bre? Pa Bugari su na drugoj strani, to bi morao da znaš. Moja vas, gospođu učiteljice, to još nismo učili. Slušaj ti, ja sad odo da legnem pa nek te preslišava kogod doći. Jo, a kako bi bilo da podmetemo mog brata Laleta? Gde da ga podmetnem? Pa u školu na ispit, on ima veliku maturu, zna sve, ali bi zinuli profesori. Sad ću da mu pišem, dragi Lale. Jao, dosta, molim te, dosta. Ili ćemo da radimo ili idi bestraga. Dobro, zašto da radimo i da se mučimo kad Lale to sve zna? Lale... Molim te, ne trkljaj. To je nepošteno. Prekini dogovaranje ili ću vas udaljiti sa ispita. Do koje ste stigli? Do koje strane? 17. To ko roman bogati. Takav mi je život, pun događaja. Ja još nisam ni počeo. Bez dogovaranja. Za 40 minuta ništa niste napisali. Stao mi mozak. Imate još 5 minuta. Kad sam upoznao Ilinku. Ja sam se vraćao s posla kad neku veselju. Izvucite pitanje. Pročitajte pitanje. Naglas pročitajte pitanje. Vladavina, dahija i prilike koje su dovele do prvog ustanka u Srbiji 1804. godine. Sedite i počnite. Da li znate istorijske činjenice? Istorijski, iz istorije. Da, ko su bile dahije? Agandija, dahije su bile. Agandija, Kučuk, Alija. Dalje? Mula Jusuf, Agandija, Kučuk, Alija. Mula Jusuf. Čuli smo. I ko još? Fočo! Starac Fočo 100 ljeta. Ko? Starac Fočo od 100 ljeta. Mislite na Fočić Mehmedagu? Jeste na njega mislim. Da li se uvažava odgovor? Uvažava se. Nastavite, Jarić. Jer mogu malo da se odmorim. Pola sata. Malo daleko.
Kakav odmor, ljudi čekaju, niste jedini. Dakle, šta je dalje bilo sa Dahijama? I onda su se vrh Srbije vrgle čudne prilike po nebu bijelu u sred zime kad mu vrijeme nije udari grom na Svetoga Savu. Kada je buknuo ustanak? Ustanak je izbio kada Raja više nije mogla da plaća globe Turcima. Koje godine? Godine? 1804. Koga je podigao? Digao ga je Crni Đorđe. Turci su ga zvali Karađorđa, to što u prevodu znači isto Crni Đorđe. I on jednoga dana popravljao prošće da tarabi, a naiđe Subaš i kaže, ajde, sloni se s puta. A njemu kaže Crni Đorđe, ko Dosta, da ti se dosta, sklonim? dosta. Jer ja da ti se sklonim, kaže on. Ja, dobro. Dobro je. Dobro, hvala, znamo i mi. Dosta. Sljedeći, molim. Ja sam položio. Zadovoljni smo. Zadovoljno sam. Sljedeći, molim.